lagi, Po. Masa diem aja, baru joget bentar udah diem. Mana Cimpo ya? Oh, Cimpo lagi keinjek kakinya ya. Aduh, kasihan banget Cimpo. Bagi teman-teman yang belum subscribe, klik subscribe sekarang juga. Jangan lupa klik like dan klik bell untuk mengetahui video terupdate dari Haidar Channel. Po, kita joget yuk, Po. Ayo jangan diem aja, Po. Nih, mumpung masih pagi nih, kita muter-muter, kita joget-joget yuk. Ayo di sini aja nih, Bang. Banyak yang moto nih. Lihat nih, anak-anak banyak yang moto nih deket aku. Aku jadi artis. Si Empong nggak asik nih, nggak mau joget sama aku. Ayo dong. Mumpung masih seger nih, masih pagi. Kita joget-joget, berputer-puter. Asik nih, Bah. Sini, Po. Ayo, Po. Buruan, jangan foto-foto. Jangan foto-foto aja nih. Ayo nih, aku nih nggak ada kerjaan nih, sendirian. Masa sendirian joget-joget nggak asik nih. Ayo dong. Nih udah banyak yang nonton nih, Ayo, Po, cepetan nih. Po udah sepi tuh, nggak ada yang moto-moto lagi. Si Empo diem aja. Oh, cup. I love you, Empo. Muah, muah, muah. Ayo buruan dong. Udah pegel nih loncat-loncat mulu. Puter, pusing aye. Aduh. Kemana lagi nih? Ayo, Po. Masa gue sendirian mulu? Ayo joget dong, Po. Ayo pegel nih, loncat-loncat sendiri. Sepi nih, nggak ada teman jogetnya nih. Ayo dong. Si Empok. Gua mati gaya nih. Loncat-loncat sendiri. Puter. Joget aja cuma bisa muter. Aduh, capek juga muter-muter sendiri ya. Gak ada yang nyemangatin nih jogetnya nih. Satu, dua. Olahraga muter-muter. Satu, dua. Aduh, puing aye. Joget sama aye, Bo. Iya, mau ikutan nih. Ayo siap-siap dulu ya, Bang. Ayo cepetan nih. Biar asik nih jogetnya. Halo, ada Dede nih. Aye gak ada yang moto-moto nih sama Aye. Empok doang nih yang sering dipoto. Bentar, Bang. Ayo pasang pengiringnya dulu ya, Bang. Aduh, siap nih, Bang. Ayo mau ikut joget sama Abang nih. Ayo, Po, cepetan, Po. Ayo kita joget bareng yuk. Ayo, Bang. Tas lu, Bang. Aduh, Po. Aduh, Bang, jangan nyosor-nyosor dong, Bang. Ayo kita joget. Ayo kita joget.
Iya, kalau gini kan baru asik nih jogetnya nih. Ada pasangannya. Iya bang nih. Ayo lagi ngisengin anak-anak nih. Ini teman gue sendiri nih. Ayo kita joget nih bang. Siha, ayo putar putar, cekut 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 cekut, aduh, muter 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 muter, pusing juga nih ayo bang. Ada. Oh yang kebanyakan muter nih. Ayo bang kita joget. Ayo. Ini jurus apa nih jogetnya nih? Jurus putar-putar bayangan 1000. Ini bang, jurus joget-joget muter-muter. Aduh, jurus muterin abang nih. Ih, bagus tuh po jurusnya. Ayo po, terusin po. Aduh, nih lapin nih muka ayah gatel nih, garukin dong. Ah, si abang, keenakan aja nih. Aduh, sakit nih kaki ayah ini, kenapa nih? Aduh, ayah tidak sesuatu nih. Angkatin dong. Keinjek paku nih kayaknya ya. Po, ayo kita joget lagi, Po. Masa diem aja, baru joget bentar udah diem. Mana Cimpo ya? Oh, Cimpo lagi keinjek kakinya ya. Aduh, kasihan banget Cimpo, baru main sebentar. Aduh, ayah kenapa nih kaki ayah nih? Aduh, sakit nih. Aduh, ayah keinjek paku nih kayaknya nih. Gara-gara nggak pakai sendal nih. Aduh, kasihan amat sih lupa. Makanya pakai sendal kalau mau joget. Iya nih, aku lupa nggak pakai sendal. Ini ondel-ondel ternyata dalamnya si abang nih ondel-ondel nih. Ayo buruan pakai ondel-ondel nih, jangan malu-maluin. Gitu dong. Ayo kita joget lagi nih. Ayo kita joget nih. Aduh, si Empo lagi kasihan, makanya lain kali pakai sandal, Empo.